Posmatramo borilačke veštine pripadnika. Smeravam vašu pažnju na improvizovanje gdje će biti prikazana borba protiv terorista u naseljenom mjestu. Protiv Šiptara. Nakon razbijanja terorističke grupe, jedan njen deo se izvukao u napušteni objekt. A od prijenih informacija, vođa grupe pokušat će bekstvom motornim vozilom, boriteljci zarobljenog policajstva od auta, a grupe pokušat će da se izvuku. Dajte sada beži u avion. Sinhronizovanim dejstvima i planovima i sa bolnim Povedali su plan. Game over. Svi su padli, svi su razbije. Povedali su nešali. Onda malo kupanje. Gle, njih trojci, gle koliko ih. Nije, to se lopno. Nije, samo puno lopno. To ste mi... Marite. Što radite? Ove kombije su maznuli od onih što bude stavljali. Prijavimo kako straj. I... Crne kope. Dame i gospodo, poštovani posjetioci, sljedeća aktivnost